Matang Sidi, Manipuri Sahitya Parishad Assam ki Nauna Khelma General Secretary Meisnam Ningheiba. Now we have Meisnam Ningheiba, General Secretary, Manipuri Sahitya Parishad, to deliver the speech. London Sibu Konbiliba Sorbo, about the Sierra of Sinlangba. Nasigi, Hausi Equal Manipuri Society did that. Mayok Nariba, past, present, and future. Ahunchida Equally Manipuri Society did not. Karita Udabno, Hybrid Matang by White, Jam Enjoy, Matakan Ponwas, a Mayata Tanjaga. Nasi hanba ina nasi ki hall asida sarapon matanda aina puninga phawkiba sayen mate kama matandoge samerendagi layo kabi samerendagi asuk fajarabane leba kasibu asuk fajarabane tampa kasibu asuk nala bane orang kasibu asuk linjen marabane mite kasibu oh linjen manahoro mite puna mangasidang sahin chupali dan mananawa hai ba sai thangoi da tattara phawi asuk ekoi gi mitai oi bi ma sing asi asuk linjen manana ngasi program se tim ba asuk gi mitai thangoi da nungai ba phawjai ekoi gi society ngasi ekoi gi society mayam de hainari ekoi gi society asi makong thra non buna lai hai ba si adu ngasi tilli ba ekoi gi mitai imasing sina linjen amatang punamak manaragati karigino ikoni society ngasi makong para hadur gasi asung mixing lai ekona karigi ngamlo dabe lai pereng tatap di hadu makong duba ekoi punamak ngasi hosi ekoi Manipuri society tida hirang kudimakta sota bogata ekoi mangda ta duna lai bangatani sota ko mayam sigi manunda ekoi kramna Mayok Jaduna Magun Leba, Mating Leba, Manipuri Society of Makaram, Silmani, Hybrid Wakalona say, Ekona 1900th century Matung 21st century Sida, I call the Manipuri Society economic as a Bill, Matam economic system, Manipuri Society, the economic system, the Lamuga Nasi economic economics, status Asiba, Gab Kenariba, Masiki Maram Kanai, the Hori, Masiki Kadonda. Ekona, Luda Secretary lagi ekona, Manipuri Society asida lakpo hunba hoki hai batari kadi. Ekogi, lelet pola kudinda Manipuri medium school ni katuna masih lagi pengaruh financial sound aduna. Ekogi society asi mati mangan thora ko ni hai basi. Kana mata nak padaru da bawa pang ni hai jini. Adu nasi ekona Manipuri medium school ya selalu mematanda ai sama Manipuri medium school di matakta ai thesis research to jera pani. Aduga Manipuri medium school sinda chalu ro matanda ina purak pa thangoi da ningam daba kaining ba masak kaya adu ai ngasi su hamoi sida pawi aduna ekoi ngasi westernization globalization amasung modernization gi chang launa chilak la ba isela sida ekoi Manipuri society sidu taw thadna sa ibani aduna ekoi gi phana tawra basu ekoi ngasi westernization influence na English medium tamla basu Bengali medium betam labaso. Ekoi ki tangai padana. Ekoi Manipuri medium masih tu hingga ba. Ekoi tongin nasi hai bagi api lama nasi di ekoi ki Manipuri mitai imai bensin mufanda. Ek masih request kanjari. Kali kino hai bagi matanda. Ekoi mapanda. Masih osasi tu dabi ekoi ko jadiren. Dabi mapanda cakap matanda. Ekoi osa magi representative ko na cakap matanda. Nakoi ki culture kaino. Nakoi ki tradition kaino hai basi asi medical line da suachanu scientist suachanu ekoi Manipuri medium ki ekoi culture sing ase ekoi sana khangda ba jarta ba matamdu da hai ba ngam da ba mede masa mayang ma ekoi imang da asi ai kamai hai do nan kai na hai ba dum ba ekoi phun da ba nate aduna asi ki maram de ekoi phana tawra basu ekoi culture ekoi na ekoi masih mati ekoi jokat tuna thamani loina na ngasi ekoi Manipuri samaj si nupa na kulimba samaj mapa na manjar gasu ekoi samaj si di nupi oi bisina
ngak chinduna chaliba samas amani haibada masi land ko wafam amani hanani kanjai maramdi ekoi ngasi Hindu dharma chaliba sisu assimilation kasa laba matunda mapan di ekoi Hare Krishna sogani de chani ba lain thobu ma ya thobu aduna ekoi ge nupa la kulimba samas si hana tawrabasu ekoi ima iben sina ekoi gi isa nupi sing asi karamna mayona mada paglambi enda puga bagi haibasi de role asi mama basing di jamna tangai tadana masi role ma chawna le mapa basing di chawing gen mani haina jani ado ima basing na haibasi ni aikoi ge masa ki magun di mama ta khanga na koi hainari badni aduna aikoi hauji mama ga so aikoi gi manga ta ri problem mayam asida karem problem jinga why the maru ori habada I could nupa or so I could nasi why say hep you talk the kind I over why my am so ni ko nasi e ko ki isang doctor engineer aso professor or na ko matanda ma ke hep life partner or na same ba den nupa ko ma ke sana ba de phota taragati ma mayang atopa community da mayung ban ko wakal ma madu maru ba hoya Marammaduna ekhogi ima ibasina ekhogi isasing nupa ibasing su masi marik tunna masi jangjang laura han masi ekoi tangai padana sangi habase amdani loina ngasige aroi bonai ngasige ekhogi program asida masi kudong saba laujaraga ngasige ni asida ekoi wasak amta ngani na si habase nyamdai thamjage wasak sidi ngasi ko ban ni sida ge ekhogi mai ben Paibi biru me apona manga ngasi ki tumgi generation horok ko deba tungda porok ko deba ngang si ekoi muitei londa Manipuri londa maming thon ba hor si ya sintan mayam dai apin to jani ni malam di asi kali gino haina aina haijaling badi ekoi ngasi mapana chapa matanda ekoi gi ima ba singi nupi ko bisi phane pidu ko ba mata mani mitei ni ne aiba atogi ekoi na document ko ba mata masi ngasi nupa ni ne aina adu ngai na to ai gi like ki Kenoki, zaman nanti confidential orang punya tu ini ada sian atau pucal ke? Aduh, ini college life ta paper je nama tanda. Paper segi individual lagi singgah sahaja dah, angan orang main ni Sinlangba. Aduh, mami je ni tu mami orang apa? Ini masih sedih ni tu ini ni, sudah ingat pada mana orang apa? Aduh, saya sentimen nampak. Kamu dah power itu na masih kerja ingat pina pa lantuk pe lagi sentimen apa yang power dia. Matu umba kota tu ekor nasi lagi mitei rongi mani nasi thurba horasi het tahu betul isani ni inau ni mari mata mitei hai masih ekor kan naba asi hai laga mayam lagi nasi bidai jadi mayam pun mau thagat cari all Assam Manipuri Meira Paibi Co-ordination committee ro matam cup pagi ona matau mang laina asi gumba Thouram pare ngasi baik cuma tawbang amba question nu hanya sorry mafum na kulam dabaga loina na ako so ngam mabateng pangjage loina na mitei mana dai pare ai bisi hangga ya bu kulam dai Hagatari